So Seisean chlár again. Aflaf Tim. Hallo, agus feestkermaig an a hula dinge gan a cheirh choinneimh chlub Irise me join phàipearan mu rannsachaidh mu phoglam Gaeilge. In dú Seisean dul a chuintin bhó Shona NicCarmaig a ha na stiúiriche a cuasa bidh udam an a Gaeilge agus phàipearan an dhul agus cúteach PGDE Sabhal Mòr agus OGE cúteach. Ha Shona na sáirtheálacha phàipearan Gaeilge ha imimeach bliana chosc marneach tíchas na Gaeilge an a roiin na Gaeilge an an Artscoil for Sreath. Is cúteach na teacher stúri fan duki Carle de imimeach ginelach de scolar in Nílan. Ha cúteach gomóra de bhí an sás ag imimehíre le diofar gníomhachasan agus immerstan Gaeilge haar na blianach an cúteach. So sé udam a haine nach go bhí clúintin bhuiipise agus rannsachaidh ha hair a bhí scrúteach Shona. So lici mi lecht táiseach ag an dásta. Aflaat gomór Gwen am is mé bhfuil me hín féimechir treáirichu agus taich goú fiskermaach Seisean agus Mòr Ostaig ar an cara a thoscach an Seisean seo a lírica goú a mi dóchas go bhfuil mi gachéalachu ha mi cechéalachu. Mi dás bí an taispanúg agus an deasbad a sa an dachuid féimeal agus ingineach agus an tarad carm goin beachcachuig ar a phàipear an cohéics phàipearan tribhíon Gaeilge. Fé mi agur sin an dreach mar an big a ha mi a chuúir gráichan an dúcniú sa mi dóchas go bí sin a frícrigur thuúra daneachh. Fiach mi an táiseach rí séir scrína dhéanú am dás go nóprí seo. Fiach an nig se físúcam a hasib ga échting mar beáir. Mar sin. Ma hén lífa Mòr Ostaig. Mar sin na Seisean ha sin dul thursúil an dú teaching grammar through music le Katie Monson. Ní sin mi gaibh bicin barach mú Katie Monson agus me nópar hín at sa Seisean dul arst. So bican min út ar hén. Han phàipear seo mar fearsta hím meisteach reinníag allthaid Hamlin an na Minnesota ans na stáitsin Uirliche an na dábhílas na díag. A mi fiachan mi dealamh lorach de chítí chóir ach galiciúarm sin dhéanú. Dúmsa hén Spáintis is a scóil agus is an allthaid. Agus sin am dul Díise haast minna chéist a cha uíhór Katie an na cànain goharit an na Spáintis. Ba uíhór fat béiche an na ceol agus cànain gosáirite I mar a gúta ceol buai a hort tucail cànain. Sé teacher búnscolar an na phàipearan bóci Spáintis an stáitsin Uirliche inse. Agus am smígus tócha go hanasach an an nópar mar seo Reinní an rannsachaidh a seo is a chlas éich go héin, so stocha gon tar sin brosnachuig de hítrin na sin anún seo sin dhéanú. Déthú gara an rannsachaidh seo dhéanú, well, bei féin táde nó bhai máchal ciú bedach gan an scolaran an na cànain, agus bhai tarstenári go háris de gníomharan san trá ceiste. Bhai máchal gúrá nuair a bheachlán fiach in bhí scéalach gníise, dhí brúta bheith a bhígad tachas go matrích an na phàipearan bóci bat a féin táde le gníomharan san trá ceiste agus bhai fiach in bhí an cearstachuig agus an nuair na tarstenári gon déanagad an nún bheadach go ríist hamicréitin hamis mí go bistin ulag eolach an tuíocha go ha sin. So mar sin chará cearstachuig rá éfachgach an a bhí a tarspíiseach mar an bí gur skillan na cloinne. Agus díirech is a dó seachad reinní imimegur rannsachaidh me phàipearan bóci an Frangis
agus chaín sin nach cearstach buachir seach dia gas hiad gen American a reinine chlán as a rannsachaidh go bheith sin, so sé áibh go má ísel a ha sin agus mar sin féim sin dóin ile a lá camicrét sin ag anman gus cànain na chloinneige nearstacha. Bei tiicseach buai mhór an teacher cànain na cloinneig with the hashing and corny gracuch mu album trovian a galig. Gren teacher and gadders as kutrmiche agus as efigche ha me critching as a class. Marsin Raini and Rannsachaidh show son barachtig se horsgan teacherin agus the teacherin ille hasas on the phàipear book. Agus groishon bican stiùir horsgaivir ar burinir kjál a chlachgu an the chicas cànain. Ha uiechke kuteach an de skillen metacognitach na scolarin agus bheit géirí de skillen sin na scrúte ag núis ha seo is réis be marach na chlas agus me núis ag bhéad. Ba uiechke an de súle horsteid mar a hat smúnchu agus mar a chuúrigat an beachken in Kiel. Mar sin, chéist chéin teaching grammar through music. How can repeatedly singing songs in Spanish containing temporal words and past tense vocabulary impact Spanish immersion second graders' use of past tense verbs when speaking Spanish, and how will learners perceive the songs and their effect on their learning? Is gema fatte, ach, amis minnig gymburigin vi tokeler en da ut fali a vi schein en oran agus kutjach a vi jana buchig mar gaf a chláán ríise sin. So bicant de chohegs an scáil hín catchevili agus catchevili chicas. Well, ha chicas gan búnscoil a hat tafan phàipear boki an the Spanish immel Sabhal Mòr an the mian na stachen iniste. Han scáil chaíse as a phàipear go bhfuil an scáil goma taringach de geldlichen fignistiere a ha keper son phàipear boki gan a chláin. Agus gemakolch die phàipear trovian galig ha miskige ma an de sichi en shell na scholar in de huv bearstes agus bogin agus kalile. Agus ha kois nog de skolig gema brosnachel hat schon Spanish agus kult in Spanje brosnachel a misken scholar in kujoch. Agus mal van met dollarake hintjenach stoch nach hintjenach itcher stoch ook gewil direct allegaal wie soach goedjes mooie de luchtkoprach aan zijn school had Spanish music get hi. Maar sin bikken mijn glas in de Reinian rannsachaidh maar de hoesmi Reinian rannsachaidh de glas echt geheen. Zo sin clown it de seach agus ook leon de huis. Bische prief hitje de glas hij se I heen gan chekisk. Agus calderie amse glas ha neachtaich was Spanish ekesen bo hús Spanish hier gaan ekesen. Agus ha esne tors taich shachet is a glas ure hitje gele is wa. So sinnen in taich gehad fein sonne skillen cànain nach vrosnachu. Wa kitech gevrangsachaidh anu calderie fiche ja. Mag a fiche kooi ke ha aan se glas en de grietje kunnen over een zorgje huuf naar vrouw harenten schon kitte horsachet er son leech de rannsachaidh janu so mar sin ha goper calorie fiche ja scholar as se glas as een nade we ha sin wa och het is hiet ik er op beerle maar ik hiet gaan nach gemerken bier agus fiche is hiet ik er Spanish, maar ik hier gaan en bij het zijn filmte aan de Spanish met haar. Waar veel nog kan tijken waardig, ik zie scholaren, ach maar de hoesje heen waar gewoon aan de nadenjach vrosnachal zo'n inzige. Maar sen, hoekie 4 jaar scrutig lichter
is, ha doch is great Jack mir jaar groen te speak en sin horskrief agus can be sin female group en cohex na hasni gra seo. Wij mag gemoeder gonachken aan de chickisk trouwjol. Maar de hoes mi wou voor echt heen aan de kjol, waar de koersje gegelijk kjol, wanneer wij maar ook ekentij, agus wij heen fechten, maar de rein kjol fiem jiesje as saket dansen een usige gegavische als live aan de Spanish, wij gra gewilli trichkes minike tolerasje rannen pikken usige heen. Aan de Spanish naar de wijze school, agus kutjach naar de wijze nolhei, agus naar de haigiri, jedoch jarvige janus doch puin cànain, hai dolarash, gana horen heshen gematri, agus fim mira, gewilak hem heen wie tang gehorste, wil nog het baan mag geduurd, no een klarscher daal, no, zak het, maar die woorden noren, tarje een shortje heshen, hins, ha uiak hem heen aan de kjol aan de galig, agus ha mi forste nach geljorke we mi olig kutsvaai in horen, agus bi mi trich getal worden. Gus sak het meskille nak hem heen jarvige kamanen, maar sin stoger het jo viach gaan, sak het een ungeleese vrosnige ans meskaller nakken. So maar sin maar we mi graag gaan je roet uren ha aan de wie chickisk trouwjol. Ha fis ac in nulle gewil sak het urnen hiet roet a chlunis lennev sé or an big na de hat dolle gatel no die schon big an sport no twach gehorschaiv agus ha clown elge so bo us gema ook ha mi kritsin en bin het al Jimmy de hooggeestach ha ak me ju gemburige vulig séchte hokaler or an usage na de wasje gema ook mi fechten isje gewust willen de vast gemaakt en me kun ga niet meer op zijn jano ook niet ha zo ach me smenige shiver sak het baba black sheep no is een tractor hakem sak het had de generatie kun had barer tegen haast en kritje wij graag kudo gewilli trich geklachte chickisk trouwjol is een school schon wach gehorst gan scholaren schon pick and spors schon tashbenig aan kutjach kusper uur net dahan no aarven no ruten marschen agus schon fachlen ure hekes ries gaan je ruture haschen ach wij gachur en gnieef getricht aan ze glasig geheen va feller aan de nikjek och ze tri weisne kraker boy woere kjalder kuine sak het maar haasje kummel kuine grootjen agus reine rannsachaidh maar va kwam maar va scholaren ook gamas klaren en urten usig agus maar va salir groine basig sin jaanun wat kan sein agus riirte ha fisum gewil sak het gewil nachel sin na anders do hitcheren van galig netbo agus ha ransige kutjach geschaut en wie kun jen kjol feem de lewe en gene agus kutjach schon orstu hacherstussen markenbeeg geinige maar sin ha hanil chickevan nachel boonken liep chickes tro jol wij mag kutjach keer mogen chickisk aan de film boekie agus ha fisum klevaker o timmermacher zo kuju timmems met versie nulliger wie boeliger zo ans ne tashbin en her biaking ach wij macher maar had jiffer viach gedaan sak het mogen chickisk aan de nieuwsige cànain skuro schmidt kummel mag maar is een plur nach junsich nach en daarne cànainachke gentikse viachke maar han cànain goper gentikse viachke structure cànain agus eschen ke you molig listenen for wil
ara crú mar an big na focus form na ócas mar an big an sa chlásin gan be chlám máchal na hat gínsachu an sa cànain. Agus ha sin cúteach go eolach an fáin trofi na galig mar ha cúte mar tucal cànain go neo olaseach mar go big no implicitly trofi a gamas húsper no gníamh go bhfuil a chlám na tucal cànain an na fáin boki mar sin gematrí. Go bhfuil sin mar a hasna beachcha gur an dar na cànain na seo agus fáin boki go bhfuil sin gamas fin glúisneach no automaticity mar an big fall bhile furiste brian na churin céil genne bhí strí nó rúrach nó fiachan bhí fachgal nó structure borog stoch am hín féimecher. Ik kan de geen glúisneach dú ach mis mé go bhfuil dúch gan beat siúlach agus gan beat filante as a cànain nach gelachgur bhí strí son na hat géirí churin céil cànain sa bí hat géirí churin céil. Agus ha sin tukel seo puteach géid cearstachu cànain. Chatéid merach an cóí chearstachu chan lu géirí cearstachu go dhéanú a thuúla cala chanas na scoilean sa chlas ricos go bhfuú nuair na dul chud bachcha gur conaltrú bhfuil a tríidecha dul rá bhil ma hádul chearstachu thuúla fachil chanas mí chan mit dul bhhat go an cáda rá is ha géirí conaltrú a bhrosnachu as sa chlas agus am mé go bhfuil sin bhil sin búlagus seo ré. Agus is nach an bhí a cearstachu cànain fat a dúil get a hísa dúir te cheann. Chan jo seodul churás gan thuúla méadach go ní chlán as a cànain agus go bhfuil ní céidir dói an ile son tucal cànain a brostachu. Agus bhaid machcúteach bhuaithe ceol fáil an boki a thuh tlach agus cálanú chunne ddíireach go bhfuile sin dolachlí áan ní se seo cásta grúa hat gníomh an ná hat ag fós hat má cástal an bhíon sás ha buai ag ceol an na fáil an boki cálanú cúteach ha cút de luchránsaí cum amach. Mar sin, móg an óprach an rannsachaidh. Ceimar a chuirí an óper seo an gníamh. Well, chuirí réipe gan scríbhí foghlam son 3 árainn féin enigte sin hiadrút a réine. Ní sé ha mi gra féin enigte ach dhéanamh í héin na hárainn agus I hiad áran a bheithce sé agus mi gré baby beluga a bheithce nís fé mi ránach mi hín eolachir fiach an tóg se van fáum ha se péin eolachir ach an join délin bham eolach ar at gma enigte London Bridge is falling down agus You Are My Sunshine. So mar sin sinna féin a chleachí féine bhíh furiste gan a chláin hócal nó jo hen stocha grad eolachir na féin mar ha. Wat dagen jewer is een tra gechtje echte amskacharen ver wieltjach agus ver njorwieltjach agus kutjach churistei aan se hule oren da achtel begaantje wie nuer is een tra gechtje maar is een pler een reid nou een nuri nou keppetje va aan de kanaal je wat jen of kiel an cohexe in árainn hín am cruúin. Cúteach grúta bheith go má ínsneach hústí gunta chhrúiche ón árainn am sa ro choramach na scoileann céist agus fricirste hain. So bheit chéiste stei agus cúteach bheit céiste na stei sa luiperú agus bheit cúteach na fricirsten an. So bheit sin am cruúin geháid frikrig gnéver een njorwieltjach waar na hele hoosalier gannechlein kamera hat dolle guur frikerst merkenbieg dói mar is een plebesminnig sin an na galiker
yn ffach gyda yn program ydy'r yn television yr air gwyta gyd ffach gyda na fwtig niach mar sy'n yn nad fi grach hwnnw. So mar sy'n ham i creu sy'n gymbyg sy'n gyma female cwtioch. Y lwyb sio cwtioch gyfarach gyd na hor ein hun y chwrin gniaf. Sgrifi cwtioch yn y fysig lafers le sia ceistion am agos va missig lafers sio steitio yn y gniaferen awns na horing. So mar sy'n rhaid dol i anaf cyntiach marc yn byg gyro i'r tocal marc yn byg i'r cànain y chwla awns na horing. So hwcyr yn ysgolar yn y misig sio i anaf mysta hainiat na horing agos rhaid ni yn ddyn fesig yr eist gael yw ysdau laifa. Cwtiach nyr Hanneke hwle cael ciawn yr fa yn rannsachaidh hyn siachad i'r mar y fach lawn y tocal cànain tro chiol chwri'r does grwtig caelach gael college na scholar yn faradroi ffeiniach iaif am sy'n gyda coet ceistion ach gymyn oper agos mar y chorst yn oper yw agos bai giri ffeiniamach yn byri iaif yn roi'n cwmysgaif ac yn ddwy siasyn I siach na och na biach gynach y chwrin cil. So, sy'n y chwri reichpa y ianw. So, mar sy'n yn gniaf hyn, cymryd y chwri na horain hasio fan cwyr. Wel, hol y chlawn na 3 orain an y swyach y caran mi orymol yn tosioch. Wat is tjinnisteach in de glazen se watins vai dirach gan kluich at va I va groich in de sechte kuchies en kritchen vai kan kluich kan fush vai dirach e kluich orangai van dras serieust son skumbigat kumburig ave ra ha mi kritchen no ha mi shinne glingen en nachtin re. Noorsen gai harish Gamlis go chai haris fachlan yn oren, ba fachlan yn oren sgrin fwrgaif, agos an y fachlan cwtrimach, chwrin y fachlan cwtrimach an y clo crawn, gys ham y cresyn gys yn big at y sys of machau fach go hanesach, at y hwg dwyniach i'r gerson fan y fachlan sy'n an y clo trawn chyd y reinig dwynia. Sian ha, a chwri sy'n nawn, dydych y sy'n fechgyn yn rosyn dol i an y tîfrgaif. Agus noor sy'n i'r chwain sy'n y carstal y laar sy'n y horen ial agus hainat na horen y 3 oren i'r ffat cyw into y sala sy'n colegia. Agus mis mi gydwys ti cwtioch gan drast sy'n rhys gan bygad y ffeiniach yn ffyd sy'n na horen sy'n y chwych i'r rhys socrot ced sy'n sgaif big chanili symach grot y giri yn dras yr eich grot y giri na horen i'ch lynch na'r eich sfa sy'n y shain agos fat y gael harsht marc yn byg. Sy'n gyda ienym ich mi yn hynnydd i'ch grot y geistach a'ch grot hyn gan shain. Sfai cwmol sŵl, fai jan ysgwyd ag hwfa gael harsht hwnach rod giri shain yn rod y ffas na byfisnach ala mar y chai yn sgrwyd ag marc yn byg i'r erst. Agus cwtioch rai ni sgarrig marc yn byg ydy'r dali yn y chlas i'r un fwy yn cheist yn pys ys nor yn ffarad o cheist hain i'r bwy yn eile fricrst marc yn byg y hor siachad. So fa byg yn spor sian cwtioch sacad mar y chain y hor yn y hor sgaif. Fa caran anasach sfai rwydbeg dyr i fi os oprach y gymach a ffysym dyr i fa chlawn y geisiach rys na hor yn gy mi arymol marc yn byg y dosiach gyda'r clar i anw bai hyn gan siains fa ciltaich gitarich gy. Gynch na ffyrin dyr y hanig ag fi y clwych na nor an y hwle la chanil mi bwlach cynjach roi hyn gan siain
bio marcan big nio a roi ddíach a gopur le clárian fat jewel agus ach cyw va clárian eiche yen horin so utmit ddíach gafris gyda clárian a chlechgi agus gyda ge víken de chailmi yn pís fístrach sin hanni mi búlach cínjach na sin a cha físam gyda clárian eiche yen horin cyw. So, cemara chai gaif, yn sio hísef gyfil sy'n i fiach yn fi, cemys i ianw i'r cochor yn sefisig myst y hainat, agos mar a chai gaif yn jai laifa, agos hísef gyfil tífer an y colonig, gamlisgol an y colonig ysyn. Be Kerrit is hiet marken bege een scoor avesteach marken bege wat te fein agus seachke se tri as hiet is jai live mar sin ha tífer mór an sin idir an da scoor sin bonne miscolet na háring agus an notion is jai live agus Natarian is kutrmiche hanni met dollegal tran na hule kalach ach va rutnig a ma injnech en seo ha mis minnig. Jay skrutige januar Natarian rein seachke se seachke se hiet in glas. Na biar is wesig en jay geb na haar in je hein gachla at collegieg. Va umskaler aan soere koik cochran a bharach as an darna mesig. Is sé tífer mór a hasin, ma hasin is munig gyr hir diachan yn beic a hasin i janaf as a skol. Sé tífer mór a hasin itter an da fesig. Nionach gylior dydych asan yn ceol chwyr i'r fila ham i critsin hwyr yn scholar cochran a bísle an darna tyrus. Chat a gahad ich na cochran nitcher da choik na rachge, hwyr at hiet as a hiet cyw Sitten join eker o Spanish mar I hiet cànain char o drug halvachtsen le na gníomharin agus a bhí am féin cearst. Charid me go bige na dúna gur an na gníomharin nó rialteach nap dar a gaibh va aartig de riget is de tríd sa hochgus a hiet as na gníomharin rialteach agus figet san nu as a hiet as na gníomharin nó rialteach. So va bikken warach doel aan ans na gníomharin nó rialteach gai ga vi sin na dúna. Va callan in a biar an sa chéist stéitse an áran chéistes frikkerst a chudí is dai. Bikker legen na glas chéistet cearst must a haine agus an jai laive hiú gorá a saket. Een nír va hule dunne sa glas a grach januar sin, so stocha go sin heen kutrmach an vi beachta gur leid. Chuí kuteach akel a verdá is jai laive, a is géri wach agus metacognitach go mikritsin loachig stei an rannsachaidh. Agus ha mé an céiste chud an de galige seo met as gan gaf Katie Monson no leisgal an sin. Agus gainig I gaibh de chóster ut na hárin I gáil, húst a chute smáú gan de chóst. An joinje saket húst nach de chóst húst nach betalio sein is hiet dollemach. Gaat je jacket er rierige gemikritsin. Bei feinach go Shona NicCarmaig na hárin hunne lá, agus war meeske goed berekersten aan, geen sin in levigach. A fioine smuinige grondteacher jaar levige lisige. Fioine le smuinige grot generation an concert had go eolig die vi genige leid en kitchen er had generation son taspeniger chorikin húskertir nach roisachke. En rot mogler je usig het. Miske de rekersten rierst. Garo we ook naar de kraan nach rofisachen en nach de usig het dat. Agus ma fioine en weg grot chachgerach chorik nechs na haring mu wie kunnen we die gedrag wie gesloten maar zijn hústéisileg de usig het fach nude. Vi gen féim in haar in er wist de brein de skrivig
Húst siad in díag nach big harát máchal gorá sin fím a dhéanú gan na skillan cànain achtas hús nach big gennne fím ju. Húst días gan tú na hárin taike le lístrichu. Bhí sé na náran na náte sa bíile húst nuine nach bíag, seachna go bigad gan séine go dé, chu mamis daddy agus grúnile gan de haine dat a bheith sapper chéí a bheith saládach. So mar sin haintneach mar a haána a galrí céisten mar sin agus dé se hacha ag an íirithe sin ina céisten cha aineach. So dulich na príomh chagúníon me ha, agus am mála nuair rein féim áin háirite a bheith gamas ar pringad cànain na scríbeh gan na scolarin a gunne groch mar an big gan na scolarin. An san náisineach agus mé an buringin tócala sa rannsachaidh go bua dhéfinne mar an big ar cànain in scolarin an déagh na háir na gáil. Ba airstacha de sa trí as sa chiad ar na fricas an cearst a thuaire san náisineach. Renne féim chéist agus sa récursteach ar cála an an ára, gus an chluí na scolarin mar a bheith ceall lichtere. Sein mar fearsta lesan na cásta grúa, a bhórchútsiú cástal agus a gáfach an na bhí sása sa léid. Agus am is minniú go bhfuil gandánica tré goteocht nach chuil na skillan metacognitach ag a cháin rálísite ag an íirithe seo agus go ráid carantíí bheith beach gan na churin cíl ar a rannsachaidh a dhéanú. Bachcéan, chéiste na géirí, charappa an ileán mar can bíag nach dúr na háring agus mar sin chapuringe. Caiime sa dhéanú idir cholanú an san dáhécht an big an join dhéile grách i dhéanú cúteach ar an ópar a chaich Europa. Chará bhíon rá bhór agus bheit thuigna dhéanú bhíon fiat an Spanish mar ha. Agus chará fianis san bíéiche nar a chaim phàipear scríbeh an cumid na scolar an coinneimh ar na gníomhar an na thuair cearst an déagam na háir na gáil an begéirtáil stácha ar a bhés a go ríos an ceann níos an big na fricast an háas cearst achcha sin na chéist. Agus bheit díirecha tost máú dá hítear an ile hasás an fel an boki. Important that immersion teachers realize while it's essential for their students to be immersed in language naturally and through content, there's value to in other methods like music to make language learning fun and enjoyable and decrease common errors. I learned that music is one way to help language learners improve their grammar without explicitly teaching a concept. I hope my findings can help other immersion teachers explore the idea of using music in their classrooms. Agus sin an ceall bhí se phàipear bheach stiúr again bh tim an roi cíteiste go sin na dhéanú is miniú go ceart go leor mar sin ha mé ceall chud in na phàipear sin mar se írí barach rannsachaidh dhéanú. Mór an teing chaarste na sin a bhí ó fáitneach sin na géisteach agus am bhí gomór an dás go déteach níor deasbad a thucailise ar a phàipear. Agus Léise Shona. Sin anapach hín intineach mór an teing mé smuoine go chrúm hín ó dhéanann sin héteag teacher lis bheit ruút a bheith cartaúm sim na rannsachaidh seo nach bé ruút mór leamach farsain dóin ach go héirigh go teacher sa bí ruúta gé mar seo a chrú nó í hacad. En commas í cúte le rannsachaidh héiteag teacher seo hócail nó léhet seo hócail agus a chud in gníomh an clás. Leis le áraid ha teacher an glé well cànain cúdam na nólaigh as a bhúnscoil ha gléithíh go cúd fachcail an gálaigh úda ar fáin éiste. An sé clés go cúp a sin as a gálaigh cànain sis mar sin gur son nach clach sin mar gníomh ar son a bhí cearsteach a cànain agus an trá céiste mar teéis an blid a léit Arne cúteach. Ha mis mé go bhfuil cearst sa am tar gasach ha mis mé go bhfuil cearst sé óper a seo a gútamid úlaigh is sa dhéanú nó hanne lísa a bhfuil na skillan
skrivi no na skill and shine and big at sinnne could back get things to be me fecking ili nicht kann ich schön sagt ha ich ma je as an oper ha schön ach sagt ein big could back get doing show janu no riest an bringen hier doing sagt oren mar show janu going gus een big sagt gus een big down big at in kwade professional agus gan byrgin féime janu you an na vi stoch pluich áan son spors no plach no son nu ha gamas kusper byrgin áan chruúige go ha garíide we gamas pingen cànain. Je réit Jowerkheid soch get operele hain vein Shona. Well jaach mir bik an je seo jan vi hin an de nu van mi kopper de Starland ma mi skrivig áan fin enigtje son kimmelen en koese gokunstigi an san naartsko. Agus sagt a riers va chlaching fin enigtje en met ili agus town naus got de lab mis me kritching gedrein me milliger jo hecht de goring ach ik kan de nou maar mi gamas sagt het geharitje sagt het na gnever en sagt het de horste steins rut marchens maar me hine fiachen je so ha he chakam city jan is be jan I would hosioch get a rannsachaidh seo. listen en cànain sin ach ha me hine fiachen je mar sin van rannsachaidh gema intine go. Ja, gemeint nach telle. Location ik die Sabhal no beachken is mijn taispennig sa rannsachaidh. Unut van me hine dollar agus fa scanol agus heit aber paper was och hinchenach agus mar a hurtu gwen ritma practica gerig teachers en bier in saas ach Irise kuchnas me kuchnas trese na big agus fa nu vi brein seo himig turis ach na big study gown Jane tarikid en cànain ik gachire snurschen smuinige mar sin orin ik gachire a vi togel suas na tarikid sin rutile va me smuinige gus bi me tri a miorige ged kimmeris to go bid grammar le ansna ian is traiche agus fe gemeintje nach gen Russian anse dir darnaf leana sa vanskol sa sin scanol shalting go berinchud obeded grammar go tra leis ansen doiseach kuch de ge inchen nach sminige gen galig en unu de enu le formnige gaan sa galig or kukinchach sin de voren dan goed gun galig stay sin trippeltjes mo haachgag is glévig mar exempel de na holen geef me aan een galig is kom terug le velerais frictive kerstach mar exempel ruta ha go bunnesach aan in vormnig na galig ach nach ben ik goed me ku aan een doer chorik in a goperle imig hakel aun a bheith an sin ag uis ma óg a gobid an nuam sin gus an big ach so yeah ach mé den éf sé paper was a hinach a sin Shona a sin scanol. Well ha smi go sin fatten kommen fatten at de gommen se timmer son paper inch a lot agus hiet alle ma graag waanpaper gema Inch agus mar a hústú bhe gemeinintnech vi keter mar a burú is het a chekes cànain an an dóir choricnech an dói karen placht war a horste stei ik ken ide ha sin genne vi gan dalig le brierige sno wie is het gan kut kaar mar sin agus intnech mar a va placht mar kan be isteach gan oper gavies leid agus mar a húst gwen kuch sagt operagas Gianu an de klas Galix en bi gen sagt vi govrige kusdrug am kritjen ken gagen oper sin. Wel beach kake a huf va ga je rannsachaidh Janif le clown na soike agus
gás ige ha gama studier cymryd y hyd sy'n y chwyd yn gnief tro, wel, y fwn scholar fat. Ach can look yw'n sy'n chi as an art school no filantich fws as an art school. Je cho ymychi efo sio mar gnief no mar unlach gyson y fi kerstach y cànain was is mwyn. Si se ik wil barach geolis mw i'r yn y art school. O, di charage fel beach gacet sy'n? Wel, mae'n diolch dolar. Fe gen y chlas, agos colas na nawrin, mae'r gybyg, mae fat. Ac ein am van rap, a chanels mynd yw hyn ysgrifenn rap sy'n Shona an céimean yn ach Hurston teacher is chlas was sy'n dyn yn y cord y grwn sy'n. Of a cànain, agus gysonach dyr a mis mae'n gyda yn yr ein fideo. Sy'n cerst fa fideo ar YouTube. Fa YouTube car ac yn awm, agus fa scholar yn porstri. But you know who it's saying, I guess, you know, so I should come out Tarinjoch. Ach, kind of They've on, do they? Nach gafu heen round. I'm just. Ach, can get a root car stuffy around. I reach me get big. I gerst over. I guess I read a class kutjoch, you know, my how Czechish gan school, I guess can allow nach heen, I guess G scholar. I get cànain Jude, I'm just minding who we shine. I mean, I had rare in scholar. I had rare in scholar. I had the view. Mas mi gyfle kerst, gyfle yn ystod sy'n chwyr yn gnief sy'n nartsgol mwyd hat bican ys stoch yr hyd flianna gyfle nas Johnny sy'n ianw. Zno sy'n bicar feg hat fast with big dragal agos y cet chimi gos fel dyniel dol a hain tag korst yr yw stoch y fi geist ac sy'n oren. Ach hanni wel ha reis jed oren a ham maar wel gra ach mis mi nach Reir yn dau fe hac heen, maar hitcher leis a chlas kutjoch, you know, Sin fear. Ma hat ulig too cool for school, chaf I a gopa ach, you know. Agus an teacher kutjoch. Yeah, well, ha sin fear kutjoch, you know. Yeah, no, how kerst the sin. $100 as toch opdig me in de horen sin. Dierig lenten, ja. Well, daaruit, actually. Waar gro klari in ichge, agus am ismanche gre 4 joch les a ha sin, maar an oorsen han de scholar in, van mi trichke gen sin le duljek an opdracht, van mi viergen glense gerade, gus nach bek na scholar in de skrif me heen waan, uit oorsen bie waar sato rutte in een bielu, agus waar volgens gre rutte in skrive heen waan, at kamer. Ach, maar het ismanche gre rut uur, a hanneke aatje in haun. Ha barach uach gans en rut gekeintjoch. So le klarig, vik sin de shar en de jirig, you know, u heen er biel u glasse shine. It's not, well, be nare orinje maar hitcher in vi genu sin ach, kutjach ha nare in de scholar in, ha mis meint gesorglich in a hat na shinne, maar hurt maar, you know, embarrassing uncle no ruttige mar sin, you know, gaan out there's on quiet orst de heen. Ach, is elkaar zo nog. Am smink wil kerst. En is me beach ik Eli zo hij smink wil Eli gemoed is as aan de chicas kel se woonskol wil beach gak het ser shen lees ek het wil korster u klare beach de chicken je shine no en jenne get chifer no wil korster u gebied teacher heen shine call de We wissen zijn called de get na zijn te later hun gaan en zijn te hun witcher. Dat gemakkelijk kan je me korstel. De house hier zijn de hier zijn zijn called hulle dingen als tollichtje hem smeutje. Hanel en je ketaken en je ket er viaken zijn als Hanel hasen 4. De really derf. Dirk en chaken se hamirasku generalen de soort chanting called gas. Ha ketak in is er kolas en roine geldtak. So sin gene jeffer mod as ha feiken ha is er ut uur is een fjoin ha an de klasse hun hat reine rief. Utten mar sin so hat vi eentje na reiken je boy ha shock je boy geviauners in de fjoin so ik mar sin. Na, shit gemeintje nach siach nicht mehr. Kies ne film de wame kuze tasmen de hele nach rocket nach gescheines
as scala drasta ach sé fío fuinge ha sin hún sais goráid déirh de hitrin agus teacherin de léite ha an sás an de ceáils an de senke mat trí cáú nach ráin komiskeif lesen mar sin chur in gníamh. Gus kunt ik sin buir goráin kuteach. Shona ba oamsach fémal bikken na barach go chluinjin ma siachuch boki is charo jólas acum hín siachuch na Spáintis as an duachuch sin Roisiúmach ach ha fémal a bhí caiad cymerilisachas sin cànain trochuspad nach chélas is na ruílach gan na chléach gan teacher sin son cànain lisachach trocheol agus mar a bheisiú beachchach na dóin na chléachcí frícurst céist agus frícurst caiad a ruílach sin ha stochgult gil choramach in caiad G mar a timbegraad G na fierstin cànain a bhíh fémal a lisachach gaharid cean híos na scóla agus Jo asan chuidir dói gan a chlóin nu a ha de gníre sin agus mar a bheisiúpéin beachchagid mar samplar an gníamharin rialteach dulich kutum a churáide sin agus dócha gras an kaint kuteach bisin i gennechuch nach chill mór an gras an kaint ag kutcin a scolar an aking in be cumas a chin á an je hug farró Jo galig nátarach na brein son lisach lei se chlóin. A chur íana chom in défir a réin núper a réin cóir se chlóin in áartacha gebhain as an jólas a bhaachge na fiersten cànain ba lé me sin eiking. Mór an tein go deara. Tálacht son sin agus mis mí go bhfuil ceart agus mar a bheith timmegraig na betaie na big fis akin le kinch as Jane pringen cànain a villa a gamas mar kan be gachide kun buingen je noersen is a vi a gamas janu kinjach gorá árein rikerach aan mar kan be gaif gachide gaan je met gemacher mar a wami den isle vacuum nu had ik zich in dagen ha oren aan mijn dagen no uitdag no heb een kusper maar be ach gewillu boele gesorge gamlich go prinken cànain agus kuach apersten agus gras kaint wat mar kan be sin ku gemóri beartes cànain agus kan be ma fémal am sem go kerste sin. Shona bha misneach go tú cear chúntas lé a phàipear a bheit si bheith uamas a chiinteach agus well mar a hatún eile a rá bheit mé tálaití cúteach connectia simblir ga fócus crúna cànain an a cúsper curriculum an hiúnta sinna ar a bhálag a thuúh ticas grammar. Go bhfuil as marinich me níos an a cúsper agus se éisiimblicht die chur léh an agus boring an bór goed a teacheren trabíon na gálig go dú am ceach go bhfuil san nárscoil achas a bhúnscoil ha táirú mama ar ceáil agus a bhí cruúchail agus riachcha i rut mar seo chuir a röst gan na chlasach go héin agus tíirecha céit na merachcan na natúlétas an heice chlámla a piadó. Bí ma híic ruta cinneach ó chuiticin go dún as a stálan nó caprico as ha ach go tic sin as súla mé go bhfuil fistracha go leorach teacheren man na chlámla ar bialú. Agus chalig a lásach fócus i dhéanúir tíirech
nachgal na gríamh nach a choláidir ag chlan nach a cear get a chuúna le réirs ach bheith uamsach na aiccin is go tránach curriculum a bhar ga dhéanú hunn ik raig ikkelch mas mei máchel ga tíirech samtíáleg hunne limits is na boundaries mei máchel go féimeri kéint a ríiste de count 3 meassen na si meassen go toch go féimeri tiele kike ach bei asach ma hu mé mar wabel. Taplat vari mé cear sa fi in hín de hawer betgin choschreibs ha gratin níse ma hé a se nachge agus nuair sin ha géar a rutgin geskrivegs ha gra mochrech a ceach gedíir dé ein mise cear a cha bekritin is het gewill kerst gere se deinige mar een bege ha hi agus ma hécheket sin an tra rutgin a tra het gníef karintwacht war mar sin sem geburing an sinnne wie ge ma féme agus sem gedrein Jo fuing sin kuach mu chomeach sa ha na teacher in klas 1 an wie Janne schannne mi granachel teacher in klas ge jannu ju ga begar hebben wie Ju agus het een biget John het na pielde gein wike hat hinnner jannugus het kanen kanen en jaarstrugus na klassieke nach geheen het ve zich femel en biget John na routen gerein gus beringen de teacher en hele feme jannu in jarefstu en mis min. Eentje nog. Hapelef, gemoor. We hebben geen tierlijk sminig net was je macher klaar agus. Wel, en nu moet haar nog gas ik krijg hule club Irise en structured en stuurige hasje na ha year gun raw maar vaarschen en gadis de ga fall af gun jeffinje va kollevain we join na gadis en hele avadiuting even gedoldish en puin cànain. So stoch get a video vain stoch get oren about rutten of own wat ha if dul gesnoklish I guess be a goedichlation in usage so if I get mat nan Russian a chin gebad kajefin so feich can you het ach mis min je wat medachken net mi gen opder son lasig hier starland va washin a macher medachken kummente van noch gegan in cànain laverstoch I guess rein beken trúsig len teacheren Gina duten van noch gekummente agus va mis mé wel fiction maar Jo tá hi kuach vi cruach árein steiste eten rutensen a va noch ge gabaun diech an een reine geeltach voor fich na duge agus nu be mar sta a vi right nudding mi sin hier mis munig gegéet sin trieke noch ge mar sin ach go áden no ja wa stechte sin gote toediige hokel agus a goed en bad lisset ma ha lisset professional judgment as sin neik na teachen en deifen van mar waar rodi maachid ha sin jolig geleoder in de school en heider beeldes na femelach genachke so we ma doch nach wel gunro en dachuch maar cru agus structure ein sonne vi leint in gewaardig sin sta se waardig van een tejakke ruten immechi horst as agus a glaach gegein se glas son kerstige cànain na ha show de lich unbelievable ha glich aarste sims min kun met jullie faaltje de stu ha sin sak het ga je goed gestarlen ha mis min ve zich fémal sak het een burgin sin agus molly en je de gleach skach suige sin ma heen hapele garsten. Mór in tang Shona agus sú en vil gidi fachel a ramen féper vi sake downse loer vi sake downse out nachchen jo in an mies. Ha mór an tein Tim kann mi go fachchan noch ja sé jaar ik roi lister den bi me meach navies agus ha keil gemór risin op Shona brinitú sé
content-based language teaching in dynamahid, agus mar hi se fan hamin dochas shall jord gematana han, gaan je laag trietse kehes dulaken, gaan je laag trietse keer dulaken de gatch, gaan in gere gerchunte sa han, genen op het aha listed idwien saas aan, och een pikant lianigen, agus ha keil gemood dus op het ganing, ha sin giano an film trovian galig, ha noperike stiùir phàipearan boki an de Frankish, agus mar ha isaking ha bokig stiùir cànain leisach trochúspad, agus cànain hín gevel roiloch genaun gut sin hín hoka las ha torst teich agus kutje gegeen an de film trovian galig, as sinne vis me machir navies. Mòr an taig Tim. You genne fiúr sin an. Scanal. Well, agus mór an tang Irise Shona, agus cynnig mi criach ar a chlárig yn drasta, agus